Amakuru go kufa kwa afande Apollo Mabati ogunuwe yaba national chairperson wa Fronasa gatandika kushora shayi 12 zabushesheri izoba Matovu Vianney Ngoma orukora nka political commissar wa Fronasa niwe yayonja kugahamya kaizire yakwato kusasa mukake twanza twamutwara Mirago twamwiyayo twamutwara na Kasero hospital okwe na Kasero hospital abamutireyo ni UPDF eri kurabiro mu kitongore cyo operation wealth creation nibo bayembasasura na state house barukusasura byone bibirende bimukwataho ukishasha benashashata yagwankayi abenaturankayi bimuje kumutwara abire natura Kampala uko headquarter na head offices ziri Kampala hato kufaya afera na Kasero hospital egeya na Kasero ogu yayongera yashobora ahamagara go mugenzi okwisya uyaruga omagara genseji abire nakora nka special presidential assistant orukutware bya civilian affairs echa kabiri abire ari chairperson wa Fronasa echa kasatu abira nwabe nakurura desk ya Fronasa mu operation wealth creation omugenzi Apollo Mabati ojo ntugambaho nuwe yaba national chairperson w'ekibwina cya Fronasa ekinjo kigita abarwani na mnonga bakomokere mu ihanga lya Tanzania na ba chef Ali ndeba na General Koleta Fred Rwigema na nabandi obukija kubugabugana ryari na President Museveni ogwataka biri president ubu kuteza kurusinga kuteza kutera n'abatanzania kuteza kuhamba za cyabirukwa za nshungezi ahansi kabingo amahega atandikire recruitment yatandikire kuba Kakoba tujura Kakoba training wing first training wing ejekere first intake ya Kakoba je kutwa addressinga Kakoba kutugambira nobe bwamini aho President Museveni akajati bona bagamba ba officers bagamba kunkana utkata kumenya Museveni nobody knew kumenya Mzee Juma. Hey Yes. Apollo Mabati yafa ayiri myaka shaje nagumu y'ubukuru avo kuvuga kazarwa ebiro 23 bikwezi kwa kashatu omwaka 1955 Apollo Mabati no buyagwa na Kasero Kampala ogwabirari omutura omuri district ya Kiruhura abikwatirine nebikonja kumushendekereza iwe kikuru werindere aha TV West tentative programs zikora saa 5 rugo turasta mu rukiko ndoni nzo mutagaganye mfitera ka system yawe ngimbi kare omugenzi afande Apollo Mabati mukama Muhomes ombusenje awa TV West ndi Senyomo Gideon.